Poduzeća dostavljaju i izdaju različite papirne ili elektroničke dokumente, dostavnice, račune, ugovore i sl. Dokumenti se dostavljaju elektronički ili ih šaljemo putem vanjskih aplikacija. U svoj toj zbrci i preuzimanju te obradi dokumenata koji dolaze iz različitih izvora može doći do grešaka zbog kojih posao kasni. U poduzećima se kao posljedica poslovanja pohranjuje velika količina dokumentacije koja je obično spremljena na različitim mjestima, u papirnim fasciklima ili različitim elektroničkim arhivama. Dokumenti tako nekontrolirano kruže po tvrtki i ubrzo im se gubi svaki trag. Mogućnost pogreške ili njihovog gubljenja je zaista velika. Poduzeća teškoće s područja upravljanja dokumentima mogu učinkovito riješiti pomoću Pantheon DMS-a. Zahvaljujući Pantheon integriranom poslovnom procesu, Pantheon DMS omogućava jednostavno preuzimanje i obradu dokumenata. Dokumente u dokumentaciju možete prenositi putem izvoza u dokumentaciju na samom ispisu ili u formi e-računa. Svaki dokument u dokumentaciji se potom klasificira i arhivira u odgovarajuću pohranu određenu klasifikacijom. Klasifikacija određuje unos metapodataka i pokretanje odgovarajućih poslovnih procesa za pravilnu obradu. A s vrstom dokumentacije svakom se dokumentu određuje i arhivski broj. U Pantheon DMS-u također možete uvoziti dokumente. To vam omogućava opcija uvoz dokumenata na obrascima. Konačno, u Pantheon DMS-u je zaista jednostavno i traženje svih dokumenata. Do dokumenata povezanih s pojedinim subjektom, identom itd. možete pristupiti preko panela dokumentacija u odabranom šifrantu. Cjelokupan pregled dokumenata i traženje prema različitim kriterijima i metapodacima vam omogućava obrazac dokumentacija. Upoznajte Pantheon DMS i na konkretnim primjerima. U prvom primjeru pogledat ćemo preuzimanje i obradu dokumenata u Pantheon DMS-u. Pri preuzimanju skeniramo dokument i opremimo ga osnovnim metapodacima te provjerimo jesu li svi podaci ispravni. Potom se pokreće proces potvrđivanja računa u kojem se određuje osoba koja ih potvrđuje. U poduzeću je moguće odrediti više osoba koje potvrđuju. One su unaprijed određene ili ih korisnik odabire u trenutku pojedine akcije. Ovdje smo odredili osobu koja potvrđuje od strane dobavljača. Prilikom prijave, pojedini korisnik vidi svoje zadatke. Našeg dobavljača čeka potvrđivanje skeniranog računa, te on odlučuje preusmjeriti ga direktoru. Direktor se prijavljuje u program, gdje također vidi svoje otvorene zadatke. Među zadacima vidi račun koji mu je preusmjeren na potvrdu. Može ga provjeriti te potvrditi ili odbiti. Odlučuje potvrditi ga. Neovisno o tome imate li vlastito računovodstvo ili vanjski računovodstveni servis, račun će vam na toj točki obraditi još i računovođa. Provjerit će podatke i u Pantheonu računovodstveno obraditi dokument. Svaki dokument iz Pantheona možemo prenijeti u dokumentaciju klikom na gumb Izvoz u dokumentaciju na samom pregledu ispisa. Druga mogućnost je prenošenje dokumenta u dokumentaciju u formi e-računa. To napravimo klikom na Ispis od broja do broja, te klikom na gumb Pošalji u arhivu dokumentaciju. Dokumente u dokumentaciji čuvamo u različitim arhivama. Možemo ih pohranjivati u oblaku, samostalnoj podatkovnoj bazi ili u sigurnosnoj pohrani. Pohrana se određuje na pojedinoj klasifikaciji. Klasifikacijski plan prenosimo putem weba ili ga kreiramo sami obzirom na svoje potrebe. Dokumente ulažemo u različite arhive, a program automatski generira brojeve obzirom na pohranu. Tako možemo imati različite podružnice raspoređene po različitim arhivama. Ukoliko se u šifrantu subjekata nalazimo na panelu dokumentacija, vidimo sve dokumente subjekta, vidimo poveznice do pojedinih dokumenata te meta podatke koji su bili uneseni. Isto tako vidimo povezane datoteke, dnevnik razgovora te sve lokalne datoteke. Dokumente možemo dodavati na sve dijelove programa. Tako, na primjer, na identima možemo dodavati tehničke specifikacije za pojedini ident,
reklamni materijal ili upute za korištenje. Na sve obrasce u programu Pantheon možemo uvoziti dokumente putem naredbe Uvoz dokumenata. Dokument uvozimo iz vanjske datoteke skeniranjem ili uvozom dokumenata. Ukoliko želimo pregledati sve dokumente koje imamo u dokumentaciji, to radimo putem menija Postavke, Dokumentacija i Dokumenti. Otvara nam se forma Dokumenti na kojoj na vrhu možemo odabrati filtere za traženje. Oni nam omogućuju traženje dokumenata po datumu, tipu arhive, klasifikaciji, statusu, odgovornoj osobi, poštanskim sandučićima i metapodacima. Na kartici Metapodaci možemo tražiti detaljno po pojedinim metapodacima koji su bili uneseni kod pojedinog dokumenta. Na poveznicama imamo uvid u poveznice s drugim dokumentima u programu Pantheon. A na kartici Datoteke do datoteka koje su povezane s tim dokumentom u dokumentaciji. Konačno, kroz dnevnik razgovora možemo pristupiti dnevniku razgovora u kojem vidimo kako je tekao rad s poslovnim procesima. Jednostavno upravljanje dokumentima vam je na raspolaganju tu i sada. Poslujte brže i jednostavnije. Pantheon DMS je neophodan alat uz koji svoj posao možete obavljati bilo kada i bilo gdje, pa i u periodu COVID-a. Za brz početak uvođenja Pantheon DMS-a u vaše poslovanje, kontaktirajte nas na 01 3535 595, pišite nam na info@datalab.hr ili uslugu naručite putem korisničkih stranica.